now, but Massasia the top 8 qualification in the UEFA Champions League. Since I about UEFA Champions League, once you cut us format in the Assessano, now move on a league form until we are top a table. No, if you want a copy 8, no, a automatic qualification at the amount after so back the run of 6 is straightforward. And now, if you now can't go play of Ansana, walk with the run of 6 in yard. Now, I don't know, Pedro, ya come what as I say, who a teams out there. What day after the BB acquired the moment, the possible rating a bit to me, Omako top 8, no, saying a C at here, Wushema, Arsenal Bobokono, Obukra 100% in terms of rating. So, met me acquire the top 8. And now, Ubenya Bayern Munich Bobokono, almost 100%, Ubenya Liverpool, Omodiani at 97%. That when Barcelona, Omukra 87%, and Madrid, Ekra 85%, Manchester City, Ekra 65%. So, I must bet the first 8 and team Anu UEFA Champions League table no and I own Kobaka Kwana Peno make it Adiama with Media so now. My men trying to Kakana men come anywhere. Not yen Kobaka, not the 10 year and the matches in the B Abaho and Yabahena Yadi Hun Kobaka and at me Abwa our INC Shahodo so who quite German Bundesliga. I know ye 2 matches and Etoja our German Bundesliga. St. Pauli Bobokono Gomo and RB Labs and edition and we are 7:30 na sa game na trend afro na feda bremen omo and tie di hofian and edition and no 7:30 and sa game to no ya nwumre and Mattis ebetota our German Bundesliga and now no pay make it and some edi eta na Coppa Italia and now game back beba so and ye Como Boboko no na Como womo abakwa akoto ay Fiorentina na sa game na timato ja and no anso ye game etoja Coppa Italia and now no pay make it kakra edi ama wodumade so na yanko back to na yeni nkoma kakra me ko FIFA kate na makwa kodi nkoma kakra wo ko FIFA kate a enka ne FIFA president openya ne de brata ane openya akasa na wase yanka mo bi anta sa wo mo kasa world cup na yakwa akoba no America no anka be anka manfo boy kote woni omo ya adwin ye pa na openya ni nsem nyina ebae wa bra wo ko street anti aye corruption wo mo expert ma ko openya ne din ade aye McPeach na ekasa ede yemo bia ntia se world cup na ekoso America no wo heni dia sabe anka obeka cha mama ho se enya de se yeso obi akwa America ho esan se de we omo efa so enya ya cha se world cup no wo mo so ekwa hosu no enya de se enam ne kwan so anesa na ano na ene sabata se ofo asasem no so pa world cup ne de anka be America de ne de anka obi a boycott enom reporter no etocha awodumade so na no pe no yakete kaka adiama wansese ahodo so na meko FC Porto sisi anu ukwa Europa teams a wamo ekwa unbeaten record omo coaches aya adwuma ye paadom ayo panya ne Dere Francesco aya Fioli na adwuma na oye we FC Porto na nyasem kotokra wabo 19 matches no we aya domestic aya competition unbeaten in the domestic competition and 19 matches and now there's we lose ba kokra and Francesco Fioli and ya manyina Francesco aya Fioli and ya manyina aya kama and mo panyina sisi ano dodo na enso ebo na baso and tani reporter eba awodumade so a certain coach Hans Flick woko Barcelona bakosma since odwane Barca boboko no 92 matches ano paying abo na 92 matches na wabo no wa winning mako 69 wa domo mako 9 and welu su by 14 matches pep na eba ne goals no padia 266 goals and once the Barcelona boboko no wo fa winning rate na 75% wo fe trophies awate since odwane Barcelona 4 trophies and ono so agidi ama Barcelona na anana manfo say oh Hans Flick aduma na wabaya de ama Barcelona ne de wasuri ye pa in fact ya ka coaches a wo mum aba Barcelona aba ya aduma pa de a wuntimi mo enye Hans Flick ensu enfirimo enta Barcelona nya say ko edema Hans Flick na ya reporter etotwa aduma de so na no pe no ya de onkoma kakra ade adawo na openya ne dini ade dino topomula de wo banya pamana dada now your head coach Adama Eintracht Frankfurt na ano na no pe Eintracht Frankfurt omo pay in pa ba kom
ɛno ada wodi nkɔma openya ne tin Eddie Alex Herman ana yebisa nsɛsɛn ana nsɛm ne sikyɛ because yatete coaches pi edi enso ma yɛse bokɔ akɔfo ma ba ɛne openya ne Daddy Alexander Blessing wɔno na yɛso kɔ St. Paulia ɔyɛ head coach enso Eddie Momo afei Jacktel Naxon wɔno Bodo Glimt ɔmo head coach afei Marco Rose wɔno currently anya de so wɔtim bia afei openya ne tin Eddie Jacob Nestopa wɔno ana FC Copenhagen wɔno na teso okra team no na yɛse coach mu baako ana nkampe so ɔmo de adwuma no Eddie ma no na ɔmo di ɛba abontin ye pa dodo na aka ho asɛm na teso Marco Rose mu nyina aka ho ana opɛn so sadi na ya tetere de enye mu bia na tese ɔmo de adwuma de man ti yenya abotre ayre so district de nia ɔmo de adwuma no Eddie ma no confirmation so benya aba ɛnom ɛyɛ reporter ɛtotwa ɛwɔ dwuma de so na anɔpɛ no yɛka che kakra Eddie ma wɔn hyehyɛ ahodo so na yɛmfi Stuttgart na yɛnkɔ Juve na Juventus fo ya na me head and Thomas mo de Rando Colomwani abaye mo se akwa ne head anya de na yɛte sɛ wa twene Tottenham Hotspur oba Tottenham so no yɛsɛ de huja de papa bia na anɔpɛ mekodi nkɔmɔ kakra yɛse Juve fa sase edi nkɔmɔ so anka bɛyɛ paade Rando Colomwani anka onsamra na anka ja ɔmna mɛyɛ adwuma no ɛmfam na anka ɔmo pɛ ɛnasre na ɛnasawe deɛ na ɛnsɛ da ɛnkɔ ɛyɛ tunti no ɔmo fi sɛ anka Colomwani ɛbɛtumi aba bɛyɛ adwuma no kama ɛde amɔmɛ no ɛyɛ reporter mɛnsɛ ka ɛwɔ dwuma deɛ so ɛna anɔpɛ no mo mebɔ akyi kakra ɛde ma Rando Colomwani na mamemfi na katena menkɔ Franco Masantuano ɔno yɛ player ɛde ma Madrid na akoda no akasa akoda no ne yebisa sɛ this season abalu abaye emisa enema e kama enso edema na de na asa wo ball na ba pa under openya ne dina di Xabi Alonso na ye said hu ye no se do obetimi aka ye se afaro afaro abalu a eba ye no ball no emse wanya gidi e wonimo confidence odi ahedi mu na nya ono kwa woni ne technical staff ni nyina no wo mu anya gidi e wonimo sa gidi na wo manya wonimo no ono odidi ye pass aboa ama na football na nema enso ekoye edema na obas Madrid akatinti se na ball na ba abasbode ni nyina de ode ma confidence a ene ade sa follow abalua ene ne technical staff no enso enya ewonuma na so me confidence ni bi edema no na aboa na ma ne football no edema nyina enso ekoye edema na Masantuano wie na okasa de fa Freddy Valverde home watese Federico Valverde an incredible person na wo kwan a ofa so ball no ball ene ono ne ball na amanfo eka ho asem ni nyina no abanto we aboa ne ye pa na was it proud to game bia o mata kasa ana afa game ne koso a o mudi nkomo ama o mo nso editame position the pressure ani bibia e wo team no na afa match no mo kwa ko no mudi hu nkomo ye pa we wogidi ye pa sa dia no ana aboa no ama no football na niam so ekoye ade ma no Madrid akatinti was abasbode ni bi wo hode a ade se ne Freddy Valverde ana ode ma na ne Franco Masantuano nkomo kakra wadi twitter na owie ana okasa ade afa Vinicius Junior home na yebisa se Vinicius Junior come and say the current moment very bad na ufi said there ana ama brand the moment na yes na so oh na mo ka say Vinicius Junior aso bad moment no so odwe sa asem no on tiasem wono on find a bad moment na the stadium player bi oni bobo ye pa awa na adwe so opeso osiakan adi aboa ni team osiakan wo no sa ko ba so obobo baku mieno na sa niama amfa na criticism sine sa ase a was a hating ye pa eno bi na ato Vinicius Junior because o have Vinicius Junior dia Vinicius Junior bo game ye na nka ono de wo peso osi bo game no anye ebia 9/10 ana se anye 10/10 a wo fi se wa header anya de amfa mo atimi nti no se criticism sine sa ase na a hating na eya na ma obi a who eto se frustration saba ebia sa player na o bad moment better on the bad moment na was ade woni mo Vinicius Junior hu ye pa yes se mo ede aye ya kan se mu hu senia ositie na mo de support Adama Vinicius Junior was ebeboa ama Madrid akoda nim ye pa esan se eno na ma brante no se we woni good moment se Vinicius Junior so woni good moment a ebeboa ama Madrid boboko no ene ma so atimi akoye ade amanti on de obaka ne se supporters no
Emfa support no emfa ma brand na fe wono so enya ne possible best na no ana ebo ma Madrid enso ye Madrid no aye reporter Franco Masantuano edi etuta na Drew Fernandez aye player de ma Barcelona ne ya make dia we PSG player esanse no ada mekato sa akoda no beko na wakwa sign ne contract no aye to 2031 emom ta 1 year na da so ne dia aye optional emom contract na nkasa dia aye to 2030 we are option so I stand there echo 2031 and team I know I do Fernandez and other when you sign the Adiama Paris Saint-Germain Boko no 18 years a penna akodana enya na yasa akodana ba ababepe ana sporting director Luis Campos efla akodana say brahe na minto video ko na eja otwade tumo ana friend asa kalafi ana chese wani akodana di komo no ka tense bana wa ba no wiase nyina tiba eye proper na wa ba no ye ana UEFA Champions League the 12 ni cry eno chese ye adwuma ye pa enkofo bi ni de afi ni wa ba team papa entinya abotani ama nyina be koye enso edema ye jersey number 27 ana Drew Fernandez ekwa edema PSG bobo ko no ye update mensaka awodwuma de so ana no pe no make a check akra adi ama now ma menko Borussia Mönchengladbach na menko din koma kakra uko Borussia Mönchengladbach wo mo adomu player ne din adi Jonas aye Omlin omo adi na lo ni team and team adi bind of Leverkusen and Jonas Omlin and so call Leverkusen na wakwa bo adwuma kakra at the end of the season ana brante baba back was aba Borussia Mönchengladbach na fe wetima baba ye adwuma and so adi ama na ana the medicals no wie bibia another empato another ana wie bibia officially obenya sania brante the jersey number 18 ana Teso Omlin and so akwa say adi ama team and the bind of Leverkusen and yankoma kakwa so etota awodwuma de so na mamenko Nottingham Forest na menkodi nkoma kakwe okọ Nottingham Forest almost so the offer no ekọ Crystal Palace na 35 million pounds and omo de come a certain player Jean-Philippe Mateta 28 years ana koda de nyana omo so omo discount kwanka be ya Crystal Palace bobo koda nyintum nanka aja Jean-Philippe emesi akan enfama omo beta nkoma kakwa mensi aka ya Crystal Palace omo issue nyina ya se omo sada enya replacement enfama aya Brante no Brante nkomu fisa nko betima ba be replace omo no aya certain players trend aya Larsen nanka Brante the other stand Larsen about there nanka omo fisa we betima ja Brante no manako na impo adi se bia we ye team a we ko 40 million pounds we ko 40 million pounds of padia anya de se we benya Brante no enso atimi ama wonso akọ entim anu ye reporter menseka e wo dwumadi so nti e bia sanka omo de Brante ne ba nanka e do omo de 40 million no enso de about replacement ne kama na tese enema so nyina atime akoya ne ye reporter mete from Crystal Palace akatia and now no pay me katre and the Chelsea player the William and Stafao na akodane eba ne ntenten wa bo pa dia weeks ho na eba ne mrika akodane chese o mrika ye pa game against Aya Crystal Palace ana akodane chese bo na nkasa dia as much as onim ni bono was a very pacey player na no da ne go no say no ana central for akwacha akodane ombisa na wo uni mrika kosa yedim sabo ne dia wo ya de beta speed na no wo kon dia di twam cry very different na DNT ana yes adianam and also yankamo pian chance say one man kasa there recently woko Chelsea training grounds I had say training where nyina na American kwa wa try our Chelsea training grounds say or person physically na niam good edman very important edman Premier League in the Obabona who was speeder was say anu na edibo Premier League into a house ya where say adman wa house or yes training tea nano da born to na niam no say mamen try say metimi speed in it menya go no e dia Chelsea eno na otimi esa de na no William Stava Chelsea player enkoba kakọ di twitwa ane na no pe ye ketre e dia na menko Fermin Lopez akate na Fermin Lopez a player de Barcelona boboko no Barca Chelsea pa Brante no na yese Sisiano Barca ya contract the sense le dia makwate no na sa contract the sense no mo ye dia man no till 2031 and ye new contract mo ye dia makwate no reporter mensaka and some say sika sem no won be increasing by 50%. That is the sika sem na kwanim ye pa emom so mo ye contract na de man release clause better Brante no so no 1 billion
billion euros nti sɛ kɔba sɛ Chelsea apɛsɛ mo activity saa release cost na nya Barcelona peso so mpɛsɛ mo to branch ne party a ade sɛ Chelsea etua 1 billion euros ansana wo metuma nya Fermin Lopez enti ane yɛ reporter men sɛ ka ɛwɔ tumade so reporter ɛba sɛ Barcelona game against FC Copenhagen and they likely so betumi enso announce a brand and a new contract essence na wono ɛyɛ diama Barcelona and yɛn kɔba kakra so a me boy tire ɛdiama ne mape wono ɛyɛ player ɛna no pɛ mete so no so ɛdwane Sevilla ɛyɛ bobo kono do no o man so anya awie at agreement no madin komo ye pa at Olympic duma se ne ma nyina akoye ne no akwakoye ne medicals no na watimi akwa sign di amati manidere Sevilla na sa do na okono a low move and a brand and echo option to buy no and so ebetimi aba na emom no eye mandatory and a reporter and then a mappy if you could na kate eba e wo dwumade so na no pay me katire adema medical baba kato se Chelsea Douglas Lewis na ometimi asa brand no ama me baba kato se Aston Villa and so any Juve edin komo ata so mo kate Juve se akodan de in fact omunya player na ombeko so na omo so etimi apem antanka be anka Juve and so ntiaso na aya Douglas Lewis and so emboama ene man koyem fama Aston Villa boboko no beta enkoba men saka sisi no ababe between Chelsea ani Aston Villa wa woni ma be right no any baby abrante no person no susia kan wona no ana twese betumi aboa na wanya sa player no edum Douglas Lewis reporter if you akoda na kate eba na na no pe no make ate dia ma Ahanti Maria enso akasa na Ahanti Maria ne nkoma kakra ensantofo ko bi san se woni Cristiano Ronaldo asia kan woni Lionel Messi asia kan na uwe Cristiano Ronaldo asan na ne niema STM woso nyame anim ne Cristiano Ronaldo de about professionalism in football kwanya a player efa so fanya professional one day beka say a certain player Cristiano Ronaldo esan say what training Madrid no we Ronaldo training no be ne work ethics a bibia ya kama uhwa kwanya ofaso edidi na didi kwanya ofaso ni training nena ene ne bibia no aya ade a we player now ofasa routine a ebetimi abo amane ma nyina aya kama edemanti oso akama obi ata say we player now person who share good work ethics Cristiano Ronaldo ana taso be recommended and so ediama anum reporter Ahanti Maria edi eba odwumade suna onu so onigidie chance Ronaldo tam na ayeso oba beto ana se oba benya ya tama Leo Messi o Messi obekọ na chance wasi Messi aduane tama be we ne drink o be we kra no yeso for training papa bi obeta Ronaldo de ni bibia ye training hard work ana aboama Cristiano Ronaldo and some Ronaldo nti or recommend no ediama player bia nya de so be fili bad cra and tim ano koba kakwa so ene no Ahanti Maria adutwa ana ebisa so okay we a former player ediama Madrid na ohwa Avalo Abelua obetimi aye adwuma no ediama Madrid na no so woni ma brand na as a player na as a coach dia wonim dia Abelua eye but as yanka ne playing days ne dia was so a good guy at as odi no a good relationship we medi nkomo ye pa as wodi ne born no boy no ho tutu na adwuma ya wode anka onde wo befi se enema betima successful edema ndo so started Madrid no ada niema head down for basi se no kama se Madrid bobo ko na niema ni nyina ekoye edema nto wagidie se abrante betimi adu aye well our Madrid bobo ko no ayan ko baka kwa so ene Ahanti Maria ade tudwa afa Avelo Abalo ahwe na no pe no make a check akra edema na eno ana sentofo bi se Madrid team no player ben na wa no akatu aye pa officer ne born aya kama no so two players penkoda mienu bi enkoda na adwuma no mo ye no officer dan chan kwama bi abeboa mo ade die pa emu ba ko Franco Mastantuano the Argentine player no akoda no born onim ni boye pa na o he de wa akoda na si macho eba na o he we ko mo bobo na Nico Pass adwuma no oye no woni aye ko mo bobo na wo didie se Nico Pass eba na obaba kama Mastantuano ho ewo Madrid ensu tibini
ma we fi se Madrid o future ye pa ebebo Madrid bobo ko danta ko ba bia ano ko kakra so aha Di Maria edi eba e odwumade so na no pe no make che kakra enso edi edamwo na Oscar Bob to Fulham no reporter men say kai say verbal agreement no marite akafana duties with Manchester City say ometimi transna City and Fulham nya agree pa dia around 35 to 40 million pounds and ye do na ebetimi ro na face Brentford din edi Oscar Bob akwa kwesi kan edi ama Fulham bobo ko no ko kakra so men say ka e odwumade so na make Madrid na makodin koma kakra uko Madida Marcelo da Silva ne bana ne freno Enzo no bato Enzo Alves akudano sisiano eniama ye kama edema Enzo Alves no when him nipo ye pa enwa ana chess official in the first pro contract or sign with Madrid Kono and he said Marcelo da Silva one former player neba Enzo Alves what also anya sign at the Madrid dancha come bia who says our prospect no anya abama na very huge not just no so e won koma kakra and pay make catch him at the man Fermin Lopez e won koma media Fermin Lopez no da kodan grantee interview na me ba be kan sem bim Ghana ha Muhammad amoya musa ye players no epemani ade no modie munya botena bibia bebia so ya ba sasem kwa no ada se 1240 no mbisa se wunyini kra 18 years pe won shedan kwanim bia beta meyemi sase football career player ben pa na unyana anka impempe ewo mu nka Barcelona bobo ko ne ensign no ana so ode na adwum pa de eyelo Messi ana ese Barca sign no ana so say Messi ba likely we said that nobody be say legend ba na ya bench na so be it and now there's so problem bia ho Leo Messi ade na why dey ama Barca na nei born kakra so egusuom and say ko Barca best player bia pa dia when the official Leo Messi and yen sign no and from Barca na boboko no and e be sounds okay sisia no between UEFA Champions League and a World Cup yimu bako there in anka be pepa no so when the be den se pass e bi obeka se Champions League no pe ana se ebia World Cup no pe de e be den dia ban se won so betu so onya ne mienu nyina anka pe emom se season ni be na wie no ne ba saje bako enya bad se season ni be wie no ne the Spanish national team and so aje bako no so enya bad kra eno ye Fermin Lopez nkoma kakra so Abraham di Twitter e wodwumade so na no pe ye ka che dia ma and you be saying off the pitch. Well, life when you say, Kwabna, or saying the life, very simple. It's so yini pi, Kwabna. I could not know yini pi no. Anka me kasa nkebio anka minimum busia fo fie ni ade ade akoda man ano so a was off the pitch. Adia oye pa ye football. Afi the girlfriend. Wase eno ya de hu hia ni ye pa ana fe sabio ne kraman enta akodan se the football ne girlfriend ana sabi ne kraman eno wi ho firi ha afe yambo TV game ni eno ya de na ni ti hu ye pa enti eno Fermin Lopez no wonyini kwa Ghana ha na nkoko ka asem ya anke betwe na boazo player de akoda wusu asade a anka football na mo wani nko ho ana nke bia wo ne wo namfo ma memo edi nko beta on de wase ne girlfriend eno hia ni ye pa no kakra so akoda no ade eba wodwumade so beta make Madrid wo mo training grounds ko ha ade kakra na Madrid e wo game ede do mani ma so mo so no etimi bo Antonio Rudiger na akoda no wapra reporter mensa kan say or return anya hwekwa in the mid of February Abrante be okay na wetima ba be sia kan ade ama Madrid be boko no anti anu ya Antonio Rudiger reporter mensa kan e wodwumade so na me kokobisa Trent Alexander-Arnold ne ho nkoma kakra Womu tese Trent Alexander-Arnold there anya rekwana against Rayo Vallecano ebe possible sa Branton ebetimi ababa kesa say eno da full training ana onya aye of Fedi Babas hono ento mu agide pass akoda no ene ma nyina enso aye kama edi ama Rayo Madrid womu game omene Rayo Vallecano enso ekwa akoba sa Branton ebetimi enso awe Coventry I know your reporter Trent Alexander-Arnold. If you could anakate Eddie Eba, I would make this ano pay metia. As I say, by as the sassy. Na atom fila na chase. Or more as I say by beti my Jumani and the ade. Edu baby so as I say by nyade so betwaso. Won't come up in the ade matisse. West Ham United HSA. Women azo the sassy from Chelsea. A lone Jew anomope. Sanka Kodana Mabwana. West Ham United and Yamanya Kama. And for moment, and Kobaka Kwanso Menseka. I would
de sumo beka meka tom say hurricane eba beka say control the sense ne de obeye adi ama Bayern Boboko beta omo ncha ase eni san komo reporter men say so officially she said the Bayern Boboko no activity at so many abrantere din komo no mo so ahwesa afi in a month of February ekona brante no ebetime renew the contract no beyond 2029-2028 not as any man so tibi akoye edi ama ayakoda no ene reporter mensa eka awodumade so na no pe no mikati edi ama na kopa mamnie yazi kopa ma sisi de award me no esese me no abrante no de ko akwa register kwabra sisi de copyright da home and unim kwa na make say wo de nsa gu bo na wo de nsa ba akoto abati na de ba akoto abati akwabra mitimi eta de send ko ayi ya kan se kopa ma mo cho copyright esa say you kwa ne dia we a player na we say go na kwa ya wo me dimini bia kwabna eno so ade say yetimi twa damage enso edmal enti ene kopa ma ne trademark he said that one so enya edi loco ne edi ababo ntia the ice code no ene nyina enso kama edimenti he said the code no na tase yedi logo ne di ababo ntia no entu sa logo ya mpato danta come bia hu said that ade bia ma kopa ma trademark no adom enso ye reporter eba odumade so na no pe no ye ka tire edama no ada ana eba se Eron Semeno Chelsea edine ma loan ewo Borussia Dortmund beta jana se contract ni mu ye se danta come bia Chelsea a person mo trigger the back na o metuma trigger na koda na assign aba back to Chelsea na no down na say o mo tweletem e de ekoma Borussia Dortmund sa koda no sa contract na se no ma trigger and to munja koda na mfa no e manamra no other on training grounds yehu Eron Semena we say goodbye to the players ni nyina akato mo say baby ade na dunde obenya ko back to ninti na wakọ akọbo Chelsea bebo konom ene reporter men say kam wotumade so na no pay make tire edema na Romeo Lavia akodai nyame anim ne kwabena me ye Chelsea fan but ye ka player ba kwa no hoye mahiye pa ya sa akodawi oba Chelsea kwabena onya hwi fan ma yo epra yesi wo banka twede kra de ma no na so de ne nan ni kokromoti ne kra so pe eno ye pra onu nkwa na ne hutimi to no sa kwa ba ko wan kwa na nu a metiti ye se wa baba kwa bna wa fira to keke na minim se tozi kra wo kra ye deza obi a wa pra wa baba kwa bna ye se wa tiato o tito ya wa sempra o ko nyama na reporter mezaka se Rafael yo ye se akoda no eza wa sa baba ata se wa ye okay wa se trade na se e de ma Chelsea bobo code na eja ye bon pa ye so nkonko pra because one player what do you Chelsea hwamo ye pa ayesa akoda we prapa de enya sam kotwa no reporter menseka na Jeremy Jackie wonom enso player atese ne Chelsea enso pen start Rene na reporter menseka ese enkomodie no mo ya reach agreement na mom no adisa sama ansa na akoda no beba yesa adisa obi asisi no eba na wi ansa na Jeremy Jackie enso beba na jawa ba bebo Chelsea bebo kodanom reporter menseka wotumade so na no pay me katire edema na Andri Santos na ensentrofa kwa ko bi sanse Chelsea against Napoli enya sam ko twakra na wadre san koma no ho ana so yanka emo bianta se Chelsea de win na omu enim se wo ba Chelsea dia so ye pa ye se Chelsea bo game bia ba na watimi awene eno ya de obia enim ye obia enim sem dada enye different team biantie wo mo de adwomo kan se against Napoli no omo tutu ne ma ye se ne be betimi abo ma Chelsea edema so etima ya kama edema me ne reporter mensa kam awodumade so a ena no pe no me so me di ahonkoma kakra edi edamo ewo eye enchise ahodo nyina so ntino enkoma kakra ni na ma me nkoma nim kakra na me nko Everton bo ko no reporter mensa ka ayese yes is here no Juve bobo ko na di nkoma na omo consider say omo beko Everton na omo akoko fast striker di na di beto enso eda akoda na aba na omo fi say sa akoda ne ba obetimi abo mu ye pa ma tese ene man so aye kama ede ma ma ne ye Everton player di na di beto reporter meka mensaka from Juve ena no pe ne meka take akra enso edi ama awo ye chicha hodo so na yase Madrid he said e kama say omo re ya ho so omo ja branch
the team Eddie Hendrick Emma Kodana Ekwe because Akodana Diana Oyano Amama the phone Fuse Dabi Nyamiani Mion Pasa and Comunia Pa and Combasa Cock of Sabia Lozo Edna Bano Mabisans Papa dear parent now yes I didn't move ya Nanko Masa etan kwambiem na nko wusa nyame anim ne saade na oye editia tuna ya de education nka oye saade na editia Madrid boko no ene reporter mensaka on transfer report ne etakenen ya adults ya si juve wo mo man contract essence na sa contract essence na o mo de ema koda no ebeko to 2031 na sa to 2031 no ne salary ateso benya no ebeko 6 million euros 6 million euros no eska brante betimi enya na fe ene kenon ya adults so no ato so ya adwuma no ma Juventus bobo kona no reporter mensaka dwuma de so na no pen me kete kakra enso edanwo Matisa Atletico Madrid wo mo so asase edin komo wo mo na Atlanta bobo kona edin komo winim surprise ni ba no Edelson wo mo so asase a wo mo so so metimanya Edelson akoda na tima ba winim sesa ansem we no edikan bae amata so mu peja ya ansada anko ba bia reporter mensaka as sporting directors Edma Atletico Madrid gidi ye pa sasa akoda we about the prospect the targeter ene omope adiama Diago Pablo Simeone na koda we ezubetima baba ya adwumani ye pa adi amachi manedin adi Atletico Madrid no enkoma kakwa so amensaka dwuma de so na no pa mekate enso adi emao chicha wodo nyina so enti nkoma kakwa ne Newcastle so gusu a omudi dwuma atase wo mo super players ni biama wo mo so atimi ababe bom na atase adi ama so ayakama adi ama no so nkoma kakwa ne na no pa no mekate adi ama Bruno Fernandes Manchester United player reporter mensa eka as Manchester eguso ateso mudi nkoma beta brand in the future no send the city contract no run 2027 Madrid teams P aba ateso omunya brand no mo pebet the big question is Manchester United and the man yafa Adama Michael Carrick and brand no be consider na the contract no why extension Adama Madrid na say bia offers no fee Saudi eba na and e bia likely sakura no wetimedi dwuma na ano enso nkoma kakwa so a eba dwuma de so na no pe no ye bo nkoma kakwa enso eda West Ham United nkoma kakwa mensaka asa aka na agreement no o manya reche with a goalkeeper at sanitini enso edi Antonin Keske but one of Tottenham Hotspur reporter mensa eka asa West Ham United edi nkoma na kwanim ye pa at so munyo pay na anase akoda no so ebetima baba ye dwuma na edi mama no reporter mensaka dwuma de so na no pe no mebo check akra enso edem of 121 days bobo kono yasi David Muller ya de se enkomo no edi nkomo anase yasi omudi nkomo na aya 7 million pounds and yasi Roma enso buy for the Norway left back atas ankometime anya David na wetima ba be siakan edem na yaso fane buy of 120 atas anya de so mbeto mabukoda no amana ko ba bia ntise bia obo consider player bi pa dia wo mo form ani so enter ba bi fufuro ene reporter mensa aka dwuma de so na no pe no meka ho enkoma kakra adi ama na Leicester City enso yase wo mu edi nkomo na enkomo mu di former Southampton former Rangers wo mo head coach adi team adi Rosel Martin ano mo hese wo betumi de adwuma no edema no komodi de na sase ye party no efi tina ko na ebehu baby a ade no so ankasa betumi akọ enom reporter mensa aka dwuma de so na no pe me katre Adam somebody toss p better me say ha na brebe ma me kwa na eja metimidi ensem no enso edi ese ewo shisha wodo nyina so in fact dodo na edi nkobo Harry Wilson yes shisha man for dodo na monitor Everton Brentford Boboko na Aston Villa wo mu nyina enso monitor at Leeds United wo mu nyina enso monitor Crystal Palace mu nyina enso kan wa yes wo mu di nkobo ahwe se ebion betime enso enya Harry Wilson na so enkobo kakwa so na no pen etotwa dwuma de so na no pen make a kakra edi ama shisha wodo nyina so tikwabna ma yemfa crofo ama so enso emfa NC hanum sem ade se bibi wa chi bibi ani achi bia yikitu e but for no me coming